بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur sekali kem. Ini tanda dan BP itu tidak tabang-tabang ko referensi. Muksnya enggak kita bena tahu Ini tanda dan enggak kita bena tahu. Nah, alhamdulillah ya kakiti tabang-tabang. Share si ini kan tak boleh tendi. Nah, bisa pintik kita tahu. Nah, sudah bang tipon-tipon ni nah, alhamdulillah inang tendi menggai metumawain na kau berarti nanti tumawa sa Allah Subhanahu wa taala. Sudah haja bang pinain ko pirin nabiyan ko pirin nabiyan ko kita belumengan etilin telem bitu-bituhan bukan dia iyo na paslaitin. Wah kita ka beli paslait, dia iyo na bateryahin iyo na kita ka kisusuan kita berjalan kiamat. Kasi baik alhamdulillah ko itu. Na bisa doa kita sa tanggalan na nyeswa atinan tendawan kita sa peitaan kita ngeswa paslait kita samya kita menggai babaya anyway memeriha ini kesayahan dan tawa keluhan samanya. Puas alhamdulillah kita misi pekecil. Kaya monte bisarami niyan bagi tema amal tu dumen manusia. Nagpitaw amalin dumen manusia. Megurung tumbas amalin dumen manusia. Dok menggimig temain dan buah-buah katian sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagaya bekas telemete bekas timisrate kemaban mia semana sampai ini etinen na karena mekania ayo taman kita hangko do timisrate le etinen kana pe gara kita hangko bian binte paghaji amman apa na bekas timisrate niya namang pita niya pita niya nga kami kita bisadia to ma usta jadi saya na wala wala mere kita hangko so telemete duk tigiteten bi duk tetitan bi sabi ano, kita baka kasi kita sabi, meron pagkakajit, nakuha na may etin, kasi timisarate, kuwamian, sampay, dua men timisara, kung tiyo, ako manalong simukin, na sa ino. Etin, ano ba nakuha pagkakajit? Tapos sabay, yung manjari ko isap, yung makakain naman, yung manjari isap, kaya ko isap, naman naman sa kam, sampay kam, ito yung may kendo kapanin. Kung kasi pito na sa amin, may pagkakalik ko, sige, ano sa pagkakalik, na namigyan, niya rin pagkapan, sabay. Sedia menupakalahin, nama tu kusip sambil bisara. Maksudnya, itu bagi pengadakan Allah Subhanahu Wa Taala tatawan, wajib magtabang kaam, tabang sigang taene makahap si kami, makahap si kami magtabang kaam, ang bisara si awe si enggauta si kahini kaharan samian, iya sigang ta makahapin so pagtabangan tiri. Dumana pagtabanganin maben ko ito ini pagbonoan atau sabi ni magtuntara makaro samian. Bakit ako sige, pero may pagtama. So, ang tamakap si kita, hindi. Pagtama-tama nga, hindi. So, pag magkalat kita, hindi at magkalabas kita, hindi. Hindi, pwede kita. Umus, pito kita pasak si Mono, tibi. Maghaji. Maghajiin ko, ano, tibi sarahin, ito yung dambuha ang madrukon. Dambuha ang madrukon, ito yung pinapardo Allah Subhanahu Wa Ta'ala sige, tibi. Ito yung ipun, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umus rukuninin, tahati wa tibi. Rukunin atau farduin tabot siya law kiamat itinan farduin binahagi o may kalamayin duwe kaysa pende farduain kiruwe fardu kipaya nawus lime rukun pinapardu Allah Subhanahu Wa Ta'ala magsahadat magsambahayan magpuwas maghaji magzakat henen farduain heti farduainin tinilaw dan buah baran manusain tabot kita mula si adarat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bang tehinang turugi atau abang ka hinang bu pengandakan hinang sigaw nang kare po de besara ko sikite elo si maramian asal inin angkan kita suami ke bisa da orang buat pege ga begitu tek sa hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala luk na kita bi prepare andang luk na kita kipek memes andang pege asal masing penewan kita ini pege partuain magajit duman kaya kita magkatabak-tabak pinain ambat na gagandaan si Fox atau angkan ambat na kuwetuan indama atau mga binagusap kain jadi kita kita ngandel si bang enen parduain da kau ngandel ko na pensi mukimian bisan si ehnu so ngandel ko si barang-barang no pagit ni kan tawo sa kiamat asa gen tinilo pero wega tabangan wega wes ben ko ben jadi sa amin tele mo kai so may sila tilawin ka o ted mismo bang parduain ni namin abang bang parduain na si gawin
Ba ini dambua maghajiin, dambua amban fardu ain. Asal baran-baran nu teet bisal andanu anak nu metatuan nu te ge manjari keu. Ngapi ge keu manjari makatabang sulit tinilewin ka utaw cello kaya. Kau buntung butuain, wega hinang nu atau wega petewa nu wega dilew nu pada tebesai asal isusunan keu. So itu berbuain. Bang fardu kifaya ga tinan kit-kit bi keu nasilin. Upama sa mena mekihinang ne na di dua tayo talukaw mekihinang iyo kit bigana mekihinang kemon gene kit bitilaw bang ko ga na bang si mekihinang li kay ne baru dikapay so gene ro tabang ini dependien so magwa pito sa mawdu tabi bang en lime rukun sambah wag sahadat sambahayang muasir uk maghaji uk magzakat fardu ain baran-barante manusia at abot sa lokamat buntung butua kit bang gihinang tibi ge manjari kit itinan magkatabang si pagkisite si subates ini disamian asal baran tinileu no Allah Subhanahu wa taala. Dan bu amban rukun dari fardu Allah Subhanahu wa taala baghaji fardu ain sikit. Tinileu. Fardu ain ke mencari kewalo sa tinileu tabot sa kiamat. Sikao bangoy nga hinang no atau bangoy bian ini samian asal tao tinileu untung butuh ka tabot sa kiamat Allah Subhanahu wa taala. Dan bu amban pangandagan Allah Subhanahu wa taala baghaji. Kaysa daak na keo tag na syarat bang kau megakula tujuh Makkah fardu si kau magaji bangge keo maghaji po magakula keo tinilaw ko tiga makaji kahinang kasin no yuhat jahab terebunun sadi bian anu bu bian magaji rasal wajib na si kau fardu si kau umawot ni harta anu magbibi to tinilaw ko bangoy keo ka makaji tebo no mati bian ka to makaji. Iya, ketang-ketang na. Sunay ni artaan. Bangga ni artaan, huwag ikaw ga fardu ain si kao. Kitirin ka ikaw tinilaw Allah Subhanahu wa ta'ala, tawad siya law kiamat, dakaw tinalaw. Dakaw tinalaw, pinain namin, elian pinain, gagana purupun-pun, bago kapakaji. Dakaw kahagat sa Israel, khurafat, hindi man sari kakariyan. Dua iyan, kaysa magzakat o baghaji. Pahin may amiskinin, da kompleto ka rukun kun si Allah Subhanahu wa taala pag ako pagzakat ka arta la ke ukhagat dara tarapak no pinimiskin kyo do ke ko wa miskin subay amang Allah Subhanahu wa taala bagata ka tarapak ang kanaginanta Allah Subhanahu wa taala pagzakatin ang bantahon bisa tahon o bisan pa tahon bisa tahon ginanta pa kan arta say anyway mang arta no ka magzakat tinilaw kyo bangayag ka arta nun pit mabot na si haul na pisaw way ko ka baka tinilog ko so bangga mabot si gapo mabot si haul na gapo mabot si gantaan nagi ko tinilog na ko tinalaw kompleto ka Islam nun bisan ka umate ga saben kirang nun ta syarat Allah Subhanahu wa taala kay tinalaw Allah Subhanahu dia ka tinilaw Allah Subhanahu wa taala demikian maghaji hindi da kompleto rukun kun pag ako paghaji tapi saya nya bigay no ko ito siya mula sa lahat aman nito sa hamian saya nga pikukulay ako bisa lagi ginakalpon tak saya nga labang nukun pika kung may kaysa surga at sa amin kaya kompleto ko Islam po siya so magwa iyan ang Allah Subhanahu wa ta'ala bangka may natin maghaji kita so meron ka natarapat Allah Subhanahu wa ta'ala mangantang kita so meron ka kahangat kompleto ko Islam nung bisa kakapaghaji dan po asara so may ikaw magkakais wajib si kao bangka magkakais artaan magpipito dia manjari banggai ko makaji inilaw ko tabat siya law kiamat asal penilawan Allah Subhanahu wa ta'ala kausabi si kaysa si kedue si wake Islam bisa ni sa pinte milyonaryo na ko na tabi sa atin milyon na sino bang naman ka Islam kaya wajib si ka makaji kaya wajib si ka makaji kaya tinilaw kaya makaji pinte ko sarap ko kapir le bang naman na Islam kaya mencari bagi Islam, akhirnya mencari baghaji, bagi hinara Allah Subhanahu wa ta'ala manuban Islam pasik bisa media dan semakka. Saya, ubus, siketelo, syarat, pwede syarat repente, suwani ko abahi, suwani ko balik sa amin, bangbalik na kayo. Tinan, biligin TPI na hinang nung hap, TPI na hinang nung lahat ng hap sa amin, tumawa ng kai, ipinte panakan besaranin. Nabanggai bisan na arta bisan kau Islam manggepe kau balik bang kau mati gepe kau tinilo Allah Subhanahu wa ta'ala gepe kau tinilo Allah Subhanahu wa ta'ala
So bang lain niya sedih pini api yang balik sedih anu ini iri mula-mula piti syarat. Bangga pemen niya lahi mate manusia samian kami ke kole mate manusia ini tinen enggak berbalik Islam iya Allah subhanahu wa taala mula-mula iya kami ke kole mate iya subak sembahyang magpuasa yang nekemo di barat syok hadam buah haja ang makapagaji pagkasaw kami kikes daya tinalyaw gaya tabot gaya tinilyaw Allah subhanahu wa taala siya tabot sa kiamat Islam iya dalam Islam iya insyaAllah maghap ibadat din hap pero pag ini din pagparatsara sa Allah subhanahu wa taala ubos dan buat masalah sedikit tapi itu namanya Abu Manal daran te bisara ini untuk daran lu sikite buat te bisara bang pemana iya tu bisara sebenarnya lu sikite bi Abu dan buat pasal istitaah ini dan buat lu pergi ini nuran lai ini utam hakkan aku ada bisara ko semana meha we manusia ini kita itu ke haji tu serian bang tek ke si Pilipinas dan buat mereka suruhan pinun makin buat nasi Omar Pegya ini, datu anak ilmu sebenarnya. Pegya duk haji kau keenan haji, duk haji kau takala haji cuma gua doain karena Allah Subhanahu Wa Taala. Wei manusiain, lu sikite bisa nurang buah kabeunan keluman nepin etinen gak pin mau cing kun cuma gua magi mau pemilihan kabeu kun cepi kun pilih belihan, duk haji ku tempat haji. Pegya ini duk pegya pinne, duk pegya ngabak metenya ten bang kita keenan haji. Yang mengke haji ke belete manusia insanya. Nabuina keo pain nabasa tu muwa dati ka wajib siya magajid. Pemilihan na keluman nan bulak nan keluman samian bote bisra itu tag na syarat supaya keo mekeges megpipi tu makin wajib sika magajid. Bangero mekeges keo itu menjadi menghaji. Kau wajib sika pinuntutan ke Allah Subhanahu wa taala. Embes mata nilai anak andarun samian pemilihan samian kan dia pergi pemilihan buah kalau peguyuran pegteremuan samian kan dia tak kau tu menghaji samian apa celu tu hinang musai ini baga pendek kita han samian seraku serai no lenggal lo pelenggal dia enggak wajib sikau menghaji dia kau tinalo dia kau itu tinilo Allah Subhanahu wa taala bang wedo ga pagaji suai penilaian kewin we hinang musaiin keluman nun sami adus buka apa wajib kusaka wajib menggepe ke maut saya lalu sikiti pemante Abu Manal sikit pante kita ya kan itu sami bisa duanya pinebelihan bolawanin pinasandaan bolawanin negriba pag haji pai maka sa pag haji sumegua ay ambat na yan hetinan bisara ko ni pigi masin ni ano na hetinan bang netewain na hetinan magmaaf duk tambalin tambalin naging manggain usap na ado maghaji kung ito bisa nasi mukimia mula-mula arta sumisuci magpasanda ako pasanda kituhan riba min akbaril kahitin min sa haji na dusin nagriba nabuo mo maghaji ito dyan nganda pagkita naman pwede magsahur naman pwede ano kung pagsahur naman tinangkyo bulawan ko pala sandaan bulawan ininain na sa hamian dupa sa magpaghaji binawa na maghajiin gabi mabot si ano magmasiat na tere mahulit na dalam masiat na pinaghaji na dusin magriba pasanda magriba sa amin sehingga hinangle us pa bang haji ko natin bisaramihan gay petawa bang sa inga paghinangin sa amin ini duk haja nut ini pasiyal ba sabi ko magtoris duk haja kainan sa amin mental bisara duk haja ko natin bisarali duk haja magtekka sa kiran haji magtekka tu kaya kinawahan na bisan magtawapin bang piye bisan magsihin bang aman na bisan si haji so may magtekka sa lahat na sulmanin nengge nadjuk sa amin nageduk gihano nageduk hap nageduk haji nga maapi bang tinanggas ko pi apa haji ang pwede no haji haji indama nuntuk indama haji malik nuntuk si malik so may dapat pwede haji apa indama atau haji apa malik atau haji apa aku bangkit marahi saya haji si manusia subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala rukun tapi itu naman rukun umos tuwa na kita may kaya makapaghaji tuwa na kita ini basa na kita binusin naman parang haji pasek ne sumegua ingat tabi mula-mula dehelu amban kemon mian ene rukun paghaji yan ene kana nakilo pakale-kale kuana tabi sa Abu Manal mian ruku paghajiin kuana bagsambahayan niya rukun na duk niya wajib na duk niya sunnah
nanan sinin suwe pahil tabi wajib rukun wajib nuk sunat magsaddi rukunin bang tetinggal wa kasi paghajian gay manjari haji tan bigi tinima wallahu subhanahu wa ta'ala duman ko ang kedua duman ko pere paghel ko kepada Allah subhanahu wa ta'ala suwe gay disara ba dem kita Allah subhanahu wa ta'ala demikian sabe bang rukun tetinggal bisan dukiti biu semaka baghaji gay tinima haji tan bigi isa hangga suwe pahil tabi ina rukunin disara tabi ko ito kedua wajib suwe hinang tabi okay wajibin bang tehinang wa tabi kada problema din diretso ako rukunin mo tehinang sa iyo pagdating na hinang rukunin demikian wajibin na hinang wajibin ubos bang wajib tetinggal sah hajitan bi sumegua keletan kenuhan ke niya niya gay diretso sa Allah subhanahu wa ta'ala tanggalan niya atang makatanggalan ini. Ina makatanggalan yahin suwa tinabakan. Suwe pagdalan dangdalan atakawa suwin suwe pinansahan. Bang wajib titingkal. Mangkinsa suwa banggero wajib titingkal di bidang kagantaan tapi kwero rukun le gero tinima. Ine wala tibing mukim yan, abu manal yan. Bang wajib tehinang abang wajib gak tehinang tenbi sah kaji tenbi sumegua bineran pinain dinaman ko pinina mo si Eluya si Aragilo kasi kedua sunnat ni sunnatin bang tehinang mo haji pahala den haji pahala den kor pahala fardu ulay kor pahala wajib lay amar Allah subhanahu wa ta'ala pahala umus pag niya gay tehinang mo sunnatin gay ka umegduse tinima haji nung sumegwa mangga skawin pahala amar Allah subhanahu wa ta'ala pagbidan ne rukun bang titinggal gay tinima wajib bang niya titinggal niya talanggal tinima subay ginantian subay kanabangan pagi bang sunnat tehinang magpahala sige tehinang gay ka umegduse subay pahala ingga ni amar Allah subhanahu wa ta'ala jadi tabi anak ilo sige balik kita yang mana yang orang tua pisir ini rukunin empat ini asal enote bitaet kami bangnakan maghaji pada prinsip kemian asal membaranku supaya ini numbulan buatan asal janti pergi ini namohin bang upama ini larak kita lima jangan gunane supaya agay ko pen makasari bang lu na sepegetian mo ale ko pen tambang kurkurin kay manjari supaya hinang no kemo supaya ga ni ay tumbas ga haji ulay magaji atumo sa Allah subhanahu wa ta'ala ini dili ka rukunin piuli ka manjari de 2,000 300,000 ko lepas ng Pilipinas buga tinang rukunin nanti ari ka tugen ka manjari mo balik kene tepe kuno supaya mata di plano supaya hinang no kemo betul sumangwa bang sa Allah subhanahu wa ta'ala bang rukun tetinggal mong haji ron ka dato haji sa Allah subhanahu wa ta'ala tek ko si Pilipinas duksulpan mo na haji ko sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang na manusia haji si manusia subhanahu bang sa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu yabrib kita hambo haji pege mismo rukun ga tehinang ini mula-mula tagnaga tehinang rukun yene nagna ini ang bantiyaw ng kilo yene niya ina pinaka tagna rukun ena maghaji yene al-ihram ena pinneniya tin mag-ihram ina bangsiyakan yene binisar ihramin bang si paghaji yene niat maghaji ini tagna rukun yene niat sin paghaji bang ketinggal manusia ini niat naghaji nga tahinang ne ga iya maghaji sa Allah subhanahu wa ta'ala rukun ini niat maghaji so enen bang si Arab sa may kitab ene pende al-ihram ene pende al-ihramu min al-mitat ubus dua ini magkambal kung ene binisara aw man al-miat so may pail tiba na ka magdairahi wa iwan na pinitahan na kita yasip tambilu si mitat nita na pinamagdairahi na kita ya ulo antag peg enwani
Ang pagpegniatan yung simikat anak ilo akan andaron. Simikat yan pinne yan ihramin pinne wa huwa niyatun nusuk wa illam yatazarrad min thawbihi. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Pegniatanin suai kung magniat pinne paasek maghinang magajilay. Bisan pekeu pinne ga kepek luas sa meknulay. Lesimikat. Bus ini. Yan ang mag-isek jimpaw puti duwelay. Magdikat duk magkano. Duk mag siniplaylay. Ina yan indama. Tinan, niyatin pinne yan pinne magniat na kew. Nyahinang yan ibarat naghajiinin. Bisan pekeu pinne ga kepek luas sa mek. Bisa pegawai kapag luas ganti semek puteli. Walhasil ine semek dua wala yang barang. Nang si inin ekahan itebi aku tinan kamali manusia ini. Maghaji piu ga kapag niat pege na yan niatin magganti semek lay ko pinapamatanya. Hanta suwet tayo itebi. Narumahin. Dumen yan niatin magganti semek lay rumahin. Sudah niatin, yan magniat kayo maghaji lai simikat, bisan pa kayo kakapagganti siyempre. Yan, anak ilo, inenan rukunin. Ubus ine, magganti sa meglay, yan pain al-ihramu min al-mikat, yan wajibin. Magganti sa megkaw, lesimikat, gantian no pantalon nun, duk kamasetanong badyo nun, duk semek yena ihram me putele, ang banbikat, wajib kyo magganti semek lesi mikat, ye magkazari, banglesi, magkatawasi mahirap. Yan. Tagganti semek lesi mikat. Walhasil, nasinin dua magtambal hinangin Manansinin, pinihan na iswalin. Taawat bisarano mayan, niya ben na makakasah keji nan subay dinaman. Subay dinaman. Okay. Bangkepek niat andanon ang bannikat, buga iya kepek ihram ang bannikat, tapi dalam Jeddah dalam Makkah, sah keji din. Sah keji din, sumegwa iya magdaham. Kaya tibigay bisralay. Klaro hato yun. Kaya pekniat andanon. Anak alo, ang panmika. Sumiga, kaya pekniat kaya ang panmika tayo sa andanon. Kaya pekniat kaya ang panmika. Paasat kaya dalemat ka. Ga kaya pepekganti badyo. Ini sah kaya jinawa tawagay. Yung po sa harong ko. Isaharong ko anak alo. Sah. Suway ko ingin, abdo. Suway magdamoy sa. Pag-ina yan. Ina, magkakasamek lang. Wajib yan, magkakasamek ang banen may katlay. Wajib tat bilay. Bang niya, kaya magsamek bilay, kaya jumaka, buka pag niya, kaya dalam pagkatan na maghaji, sah kaji na. Sumekwa, suway yan. Si kedua, bang upamay sa kepeg haji ka magniat kayo, kepeg ihram kayo amban mita, kepeg ganti kayo, semek. Tapi kayo dalam Makkah na kilo, buka ako kepeg niat, sah ka juga tau kan? Kainin magkepegin. Kainin na may kepeg ihram na yung magkapahaji. Pagkaya basa magkente serkut na yan. Pagkaya hakan nagpaparin si Mukim lay. Subay ted asal dehalo biti bi ampan maghaji palagan subay asal bentel bisara edji antebi. Pain na yan niyati yan magkiti sa megle. Wajib magkiti sa megle ampan mikat. Ubus magniyatin dalam pagkatan maghijilay pardo rukun lesemita. Kasi hatu ko ito lay. Klaro sige tibe. Nabang niya upama. May pelebele maghaji abdupyo menuko barantan bitiyaw temi. Ni adam buwa margiti bisayin.
Duman pwede ang panako yung mga suwi. Wallahu alam. Mungkin Binisrati itu tidak kita ulit-ulit. Nah, dua magtambal. Megni at maghaji, lesimitat rukun. Anak itu. Bang mangkin kau megni at maghaji lan lesimat kasuwe kepeg inuhiram kau. Gak tinima. Kena kau pinapumantal biya. Rukun tamban nun gay tinima kaji run. Suwe kaya kepedi magkazari maghakmol inabalik suwe ko alawas nuyan. Kaya mo rin ulit. Sige. Humus. Tapi tidak menghaji kau. Pero jidda. Bisa nengge temu tapi bagi masuk sakit tuhan terus hilang dia terus importante masalah itu teman. Ini kau jidda. Ini. Pegino Israel piung biko. Pegino Israel wajib semua asal pegniatan ang banbitak ke manjari ame kejiin. Pasal dalam Makkah, banggay may kipaghirama mambitat. Banggay may kipaghirama mambitat. Napepite. Pepite anak itu. Nagniyan, maghaji na kitipit na juzi. Bito ang bagriyan. Napiong bito. Kuwengig haji ito bili. Inor bisara piong bito. Bangkam, kuwengig haji ito bili. Tinima atau manjari tawagan. Duman pa ni Abu Israel ino ka may mamahit pag kami. Pagaway ako sa piung, way. Pagay na piung ko kansa ko ka. Gamit ka pagit ang mamitan. Gamit ka pagit. Walhasil, importante bisan pa amban kemon siya magniat ang mamitan. Pagye, yemeg sa megni kagantian kadaman. Bang asita ka na bilisara. Yan ikaw bersuat wala bang lugar dalam jiddah magniat kau bagi sakihram kau mengaji kau betul. Si problemahin bitu ang bangkite. Nai makan kau lai ko ba pail siya tinelaw nun. Ga pail siya. Duk pamano may bisa maaf niya. Bisan lusab may Arab tu korab kita himbiga makaji. Asal garab tala balap ni bethalan ni. Garab tala balap ni. Penayari niyatin, yan ang medyo yan ay ihram. Ihram. Ihram tao lang. Niya yan, ini, dumhelo nun, tagna, bag si ano, ihramin nyo ito hotel. Si hinapuhan na dami yan. Siya ba naman bisa natin, nagbida ang nagilo dam, duk hadi, duk enepin ng kurban. Nagbida yan. Namulusi kita naghaja man kita may going kay mong ganape sige isa si kedua may going kay mong makasari hinang si Pilipinas kana dua parkala dam lukhadi kay makasari hinang mengge si Magka atau si Minang paglusi kita sa makasari kay mo dan buwa do pende kurban makasari si Pilipinas pwede yan sedi dam sedi hadi sedi ina kurban Bangdam, ini berganti pagbayad si wajib. Hadi, si Magka atau si Mina. Hadi, ini petokit si tamato dok sekiran siyang paile si enule. Umus kurban, ini mami ko pwede may abang haji, dok ba haji sinumbay ano si Pilipinas pa sinumbay kambing sa ini kurban. Atag tu siya, ano kasani siya. So bang duwe, dam pende dok hadi ke manjari bang tu si Magka. Saya kaya man kami na murong kaya pinagmurong takadapong haji siya si Malik sabi yan hindi kaya mura na imuling haji lain na kurban lain na kita semua kinakaling kulang-kulang sabi yan sa pinaburo sabi yan kaya importante ibisan dilis so kaya na kami sumpay pagdama ko sabi na nurus mau kini so bang akahan ko ka ang peng ko haji tamipay haji tamatu gana ale hadibi dumani gana hadibi haji bin pain peng ko haji tamatu natawad siya loga magmos taksil damos pinain kata ini ko haji tamatu akan ko jaduk ko bang okay sa ko to kai na akan ko nakam sa amin ito yung gana dam ni gana kurban ada pena ba ako magkurban na peng ko nuot na gawa ko sumay sa di kurban ge ko tawad siya loga tatilaw so bang peng
Nah, dane kam tentu ada kam suai kulit pemberanin 2.000. Aku cak umur usan itu kam saya kemo sampai kurban dikenai sampai dam sampai aku de kemo. Nah, itu meli kambing kurang buah tu kambing semua tinggi depan kambing sapi sakit kali saru beli kita buah de kemo. Buah kau ini pindah ini beli pasal hadi. Tahu celu kamat dan hangkan ne. Nah, tapi ada cuma begini penggal sama samian. Nah, saya tahu saya lo kamat. Butuh ay. Itu kan ibu. Tapi mang ini masalah ini. Ihram, pasti ihram. Emal ihram ini pun memang ihram belikku dupay sikit ini. Ihramin wajib atau rukun sikit bila si miqat niat kita maghaji. Kaya hinang tayo maghaji lay. Ito niyan, ubus la si miqat anak ilo. Ubus bisan pagkawa ka pagluwas ele ka pagganti sa mek ele lakote lay. Pag-umus, kau magniat sa amin, magganti na kawyana sa mekle, nagtitipanta, anan na pantalon, anan na gamiso, anan na tobno, umus duk na jimpaw ko tayo, ang ban mikat, en wajib na. Hindi wajib na. Ito rin lai, magtoket, mag-aray siya, magtuot, rukun duk wajib na si mikat. Magniat, duk magganti sa mek, na si mikat, ang ayan, ito na pinginang niya. Na pangupama titinggalin wajibin miyan natinggalkan kung na miyan pinang Makkah maghaji kita bi subay ko kakakak kita bi dati lawa pulis ka nga mag-akal lahat pulisin na tinima subay kita magbayad may likam bigpin na sobang payandama telo checkpoint na nakaan ng gustahan din na maghaji so Allah alam dia ko jadi sana ko magtema mali no payo kita ben sem dabo ko pero ko yan dabo Allah subhanahu wa taala sumwa na tinen maghasari pera imping ko inda mayo na haji berustani To correct. yun haji berustani tinen magibarat po na berustani pino karo sabi si urus si kedua masalah maghapon ko itong maghaji pinain gana tasri. Pinain. Isalah mo kita ya. Gana tasri. Ini tinima haji na tawagay. Gana tasri. Yung biko tinima tasrihin na tawagay. Haji na tawagay. Yung bukan. Gana tasri. We. Sabab pemerintah tu di Saudi. Syarat pemerintah Saudi. Dia maksudnya ini apa? Allah Taala mengupama pe tutun bi pengandakan Allah Taala duk rasulin wa ulil amri minkum duk ene pinain etinen le Quran pagka. Nah ini taslinin dengan peniai Allah Subhanahu wa taala. Dengan peniai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah gua hukumahin etinen pekeluk ke ahin kala islamian pore me etinen maksobra ne na kone Lasam Allah tahun miat pinter na alaga tu dengan umetin sama ini sama kalau lebih anak besar sama pinain pinuhan laksun meiran sama so kita tahu tapi so kita saya bertambah kalau sama besar so pinter si pasal nangkan kontrol hukumah itu pakai lu kahin gay pinter bertambah sama lain itu berganti saya terus dembua masalah dia tut na ulama yang si pek ano rin kini dembuha isa pamalampong bang nutahinang nerukunin dok wajibin tasli manggain sah kejinan supaya heji dustaan kamu sampai istamang yan heji dustaan sabi yan ito maglimutan yung mga sabi ng kanatas ini sah kejinan Supaya saya enggak kasih na pangkalo mamikat ka, magpihiram ka, magpagsimik sa amin. Nah, hindi na kwaro, pinta na asal, haji, kwaro ka maghajab. Na siya. Iyan nun, supaya gay mag-ano, ulama ay masinin, niya magpay, asa day terima, pagkipangandakan na Quran, niya sa pagpay, bang kipaghiram, kipagniat, kipaghiram sa amin, kasan. Sumagua, bangga, aso, sumagua, ini, dustaan niya. Dustaan terhadap haji ni samia. Si kedua masalah haji dende. Haji dende abdo. Dendahin magkasari maghaji di mana si paghaji lumengan
Agay magkasari lo hindi lumengan bangga niya mahram ni. Dende. Tu si inin tilew. Bangdende maghaji ka na elani. Okay? Atau ka na mahram. Tinima haji din atau ka. Kaya magkasari sa rayon Rasul SAW misalnya. Kaya magkasari nindahin petulat. Musafir bangga niya mahram ni. Mas labi na si paghajian. Ubus lengan dan dumen nabu sumagwa dumen ini sumagwa maglamang haji. Ini tinima haji na natawakan. Yung tinima. Okay? Kue do mas aram magania ini magana taslim niya. Okay? Magkasari tinima haji na sumagwa magdusay pagkasab ka na mahram. Tinima haji pagkasab ka na mahram ne bang penuhutan nen ye jamaah ikindihan penisa. So bang perutan may jamakelan, cewek yang ganak dan boleh lalu kira makasar. Iya ko rumus anan saya. So kung may dead, lukat po kayo sa. Nah, hetinen ni mak heti na cuma may dosa pagi kamu kana mahram ne. Iya bang dete. Saya bisa ini magala si minta magniat bang haji. Us pasok tu jumi di Jeddah gak pagi haram. Wajibin, nasah kajian semua supaya ke Magdam, supaya ke Magdam. Saya pikir ini wajib tertinggalin. Dah haja bang rukun tertinggalin, saya mencari sini. Sekarang ini supaya ke supaya dari saya. Tapi tak kira me bulan sampai ke wala ayah sama lagi mencari. Wan me duel samian mesti tipe pikiran ni kamu saya dulu. Enunan lai هو أنا هجين هن هجي إبراد جو هجي شو ده هجي إبراد هجا هجين البلد شو فكتالا عم بنديقات تجوجي دا وش تجوا رابط ده لغة نجد أنا تجمعك هجي هجي إبراد هذا وان na umus na lutan ng buhay betas na sa atin pasal ihram ihram na niya pe ampat niya pe tel rukun do pitu wajib na insyaallah si manayan dada kam matuk ako tangan matuk si pahadir kam kewang bang magkulen do duk selesai tapi kewang insyaallah asal air be apa rin paglapal niya di duwe tel luparan tel lo tel mungkinis supaya PIL teh kau beri aku dalamnya ada helmet ya bin haji tamattu duknia haji ifrat duknia haji ikran nah pindah-pindah bagian ini baru kau terbayang pintak nail lu sano usalli tinan mamaya ko pindah pardu duhul samyan namanya ko pindah pardu asal samyan saya gitu karena sinin kau isam megniatin niyatin telu perkara bang haji nun haji tamattu emen niat nun samian lesi kita bang haji nun haji ifrat emen niat nun samian ubus haji nun haji mian kiran emen niat nun ubus ini bang tamattu benne Allahumma labbaika hajjan mutamatti'an biha Allahumma labbaika umratan mutamatti'an biha ilal hajj tamattu dua hinang nun meg umrah jawad helu ubus makaji kaya bang tiran, tiranin mag umrah duk mag haji gay kana anu kana letne. So senti kene takate explain. Ubus niat nen en Allahumma labbaika hajjan wa umrah. Allahumma labbaika umratan wa hajja. Siye itu betul kiranin. Kaya bang ifrat mag haji kau helu kana umrah ne. Ang haji duk kau dengan kana umrah ne. Allahumma labbaika hajja tujuh rapat kau helu, ubus tujuh mina, ubus tujuh yang mana tujuh mina sih berkado. Iya, so baik kiri, so baik ini, anu amuna daerah ini, si mana balik iya, maka sana anu tak bisa balik tu salah. Nubus ini mana kurban nen, bang pilih meyakanin, ini dua haji tamattu duk haji yang tiran, dua kurban, ini pilih haji ini. Bagaimana nun tamattu wajib sikau sebaik kau numbai kambing. Bagi bangko menghaji tiran wajib sikau sebagai numbai kambing. Bagi bangko ifrat ngana kambing ne, tidak bagi apa jadi kan. Nah, umus enen hadi. Umus bagi yang dam ini yan bangko tinggal. Si waktu kau dalam ihram, saya tinggal wajib atau makalanggal ini dalam ihram, lima kata ihram le, nah enen dam baik masih sakit. Bagi ifrat azza wallah. Lalu sebenarnya balik ke daerah itu Kaya insyaAllah pasaong kita bisa malam bagi saksi yang lagalan itu lagi